Net kaisa ka Uchingata Luka yang way Pagonin Pohnpei nan Uya Kupur Toro Kayuwat Ranwat Niasil April Silu Paran Kauner Yakatresak Payo or Ranwat Uyaran Karyasak Payo and Uya Kupur Toro Wat Thailand ka Katla Motai Ramen Pagu Thailand Patrota Takata Women Pagi Wan Paran Pares and Kakulian Traiti or Lolo Kailangan ko mas speaker dahil kupura ba na iban para wan sansan. O maing samat kot sa bagila balap. Seperti ka mga moramoy, kupura mo kailangan masansal rin naman kit. Sigag tungalan kit, sigagin maur kaya lail, and palitokon, and warongan. Sansal mo munan, o saan wala malang wat, mansang wat. Kailangan nirmaing samat kot na balap. Ugisong koros para katpiyang kit ng bawat. Katan masin tong kit sa malaman yat pa tawran na tungal yakubur tanite. Kat kitong ano mga insarawoy kung paso na malaman kit o kalwoy kit. May tong kit san kakalagong kiyang marang kikubura mo. Ano yakuburwat. Kayang kit sang tabi o pindala mo. Imat maing samat ko na balap mga isang marlat to war depan ulan dikit o sa karir tatungap at koros imara na at kaun o tsong kano tsong laban of Jesus Christ. Amen. Kailangan Senator Perez o kailangan Senator ko kaya kagakatla Montail may paan po na sa Chief Clerk o roll call. Senator Abraham. Amen. Senator Kwuhng Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carr, Amen. Senator Spencer A. Edgar, Amen. Senator Wilfred H. Edmund, Amen. Senator Bill E. Edward, Amen. Senator Stevie Gay Edwin, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Latorre, Senator Daniel Laben, Amen. Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendi Teshuolui, Senator Miguel Mike Loyola, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Erlyn S. Movic, Senator Sheldon G. Nett, Yet ngay mang. Senator Norbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Mang. Senator Mr. Roy Simna, Amen. Senator Francisco Simram, Amen. and Mr. Speaker. Ay Quorum, Mr. Speaker. kailangan Chief Clerk kasansan mag-trial sa buluman kit koro. Mona trial ban katla mo trial. I may record and reflect me Senator Loyola excuse sang uya kuburan ranwat. Uya trial sa buluman kit quorum. Mona trial ban katla mo trial. I mean ulian trial diyo uya sa buluman trial sa karatan. Kapyung Melel cakaran misi ko kaping lap ang kupuran na nilap sama try kau no court cakaran wow lap ang kupuran rakso ko wow lap ang kupuran show ko wow ko sa bulmar likan ko nanalang ko nan kain kay wow ko labalap kay ti koros dan balian triak momotso government national state or local government wow ko kapinan Pohnpei Honorable Stevenson Joseph Karyawan Kapina, Honorable Francisco Yawanis, waon ki siyong kupong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy siyong kupong kankoros. Wasaksiat, waon ko Vice Speaker Michael, Floor Leader Abraham, Honorable Senator Kankoros. Pilmen waon ki o po na silang ilang saumuro, Aloyso, Seriso, Somas, o labalapin tiya, koros ng Chamber Ward, Momotso Government. Waon ko ben Pohnpei karos nan chamber wot pon kalapot o pon taga-pipi kan.
Onan Wailad kan Maslikin Pohnpei. Record Troyman Paguk Trigoros in Open and Week Toror and Ranwat. Talenga kan Katlamon trial, I ban Ponas of Floor Liter Aprap. Kalangan kami main si speaker kaum kupuraya mo na iban yang sagasagara yang aja baca yang sabun mengui sagaratan lapo me kemuliaan ketiar mot kesempal wajo itanawai nan wawe wasaksi je cungal wan kun kamu speaker wan ki vice speaker wan kun melel kan bakabayan ropal senator kan korus ipil cungalan ki wawong Israel kan korus me baca yang jail may isang ranwat nan kalari o mepil pepeyan sabul marail daral jungol radio temen kape se choro chekan speaker kom ku proya monaiban pajola mawa yan kak nuwa o kape se sabul majail chonjo token special education me yang bachang child may isang ranwat pagya rail yang kasampal ki sa machaw ko puro ranwat Riyai ban pajuanta Israel bukat meyangagi Mr. Albert Kilang Joyce Kostika Mayulin Kalen McLean Michael Sulin Paul Jerin Abraham Josephine Isaac o sab majel managapmen mebil ababali option sport yay Ramsey Chowab men pagitak chailan kasamong rail eu loboloban Kalangan floor leader wag yung lian try di robo na si Israel kan bayang patreng trial kalangan kupura mail ko me floor leader sakar gitar wag yung mail kak yang patreng kitan yung ranut may other point of privilege Mashallah soldier ay bilban po na sa floor leader kalangan speaker nuwa men pajuan ngata kamaguto pagi mot ko sembal wajen kak katarapoy o sabulman kita channel and ran katuaw and samachail uyakupur choror waj yang salama kamagut mamiya chailan chaya ko sabulman kita sabulman tayo channel and ran katuaw karos mautung kamaguto masani ay Pwuhng masani show kamagut poita miya masani ban channel Kamakit parating iti. Ma soldier ay ban po na sa kamagut sa senator net kita ng ruting tin masani ban journal karos mautung kamaguto masani ay Pwuhng masani show kamagut poita rok tayo ruting tiyaro sabulman kita channel and ran katuaw kamut floor leader kalangan speaker ni sawan mamoje bil kamagut momot ko sembal wajo pagi chailan katarapoy o sabulman kita channel and ran kaisak Chan salama kamaguto karos mautung kamaguto masani ay Pwuhng masani show kamagut poita miya masani ban journal Kamakit parating iti. Mapetrek pen journal mawal o iban po na sa kamagut mamiyak tayo ng pirutung iti masani pen journal karos mautung kamaguto masani ay Pwuhng masani show kamagut poita tayo rutung iti robil sabulman kita journal kamu floor leader speaker nuwa men pajuan ngata kamaguto pagi chailan suspend o torap business o chorok tiya pali nampe isu walunan samachail kalanter Asansal kamagut tayo floor leader pwede miya karyaman pan kamagutok tayo chorok tiyar po ng beisyu o walu yayanson patawalong tagat kilong kamutan ko Speaker, point of sinukan information. na resolution kan kamu Senator Pahrek Kalangan speaker mo na iban yang bato ke human baron tianggi itu al sekretariat wow kaping and kuburan sama tayo ko labalap on we come with vice floor the honorable members chorus o Israel gan mayang kita nan kaliran wat ituan ki kapal Mr. Speaker at jab matail pasan ko sanet baron Yansom kamutan ko sa nateut resolution niyo pan kapitalong ranote kak place and kalanter when pass first reading. Ang sa pamaray rule o practice mamiyan sa wood should accommodate rules in 2000
niyan sawat karasabe iman kaptulang ay tungal kamata ranwat Bolgi saik nambedi aistuga introduce or place ng kalanter ri irawat yagis alangon lal iman baron bagama ngay masapong gaden kapong abdin tong rawasan pasan kosenet kag introduce rano o bilkag pass persuading abi baron songer Sudah Bolgi aban waitlar and chief of clerk o chief of clerk pang forward la remoy nambeti aman kag proto ay imimen paronan suot kalangan Mr. Speaker. Kailangan Senator Perez, kuburo mo yan, well noted. Kung kuburo mo speaker, ang kakantya ko, siya nga napali, tama siya sa siyang komo. Mabitata, kamutan ko Senator resolution. Miyatre, mapan katkilon, dapat rongan lang kamutan ko Senator resolution. Masula, nakatay, Senator Le Pen, makaro sa bulman kiya, titingalan kiya ran siya umaw, nakatay katla mo tayo, o ipan po na sa floor leader. Kamu floor leader apa? Speaker Ritual siguro wow sa pal. Iman piliw uyata kamaguto paki challenge kak suspend order o chorokti pan order of the day o apwali standing committee report. Karyaman. Siya salamaw kamagit siya sa bulmatay floor leader o pwede miya karyaman pan kamaguto. Trial kat-katiyar pan order of the day yay standing committee report. O iban po na sa Chief Clerk. Standing Committee reports number 8 and 8 method. Nomination of Mr. Carlos Lason as Chief of Administration and Budget ng Standing Committee on Judiciary and Governmental Operations. Ang Chief Clerk, saan sa lamang report what pan report lang sa Committee and Chayan ko, karoon tayo po na sa Chairman and Chayan ko, Chairman Perez. Kami, Chairman Pahrek. Kalangan Mr. Speaker. Anjo choto may agut pi. Choto may agut men baruan. Dahil kumal mamin. Dahil kumal ma. Dahil may kupur. Chairman Perez, kalau semua ujung kamaguto, masa ni uang masa ni show, bagi kamaguto puita, biar masa ni kamu Chairman Perez. Kalangan Mr. Speaker. Niyaralap report dantong ban kubramail ranwat amen sa bulmatail tondotok the key staff me Patodo ni Speaker Communication dan Besaro Riau Risak Payu when kag Pwuhng itiyata Mr. Carlos Lason on and posted Chief Division of Administration. Mr. Speaker, orang-orang uyawiyero ititamanet kasalayang committee na akang kakatuya po ko
o inangin po ko Legislature o sang ni Irekan mepit wan koyak me monakap menet sapulman ki kami tero kamen kedanakak orang kamanala Mr. Pilason wan kolo Chief Division and Administration the ANP I met baruan kamel me miapan masin be o imen bilpagi kamuyan kak mo ite ang naman kak kasaleta kubur ko trail kak pautot kepada re-nomination and manakap kesempol menet na legislature. Motion na rotong ito masin ba? Kailangan Chairman Perez, pwede kapese and report number riyasak tuwa, labi niya riyasak tayo. Miyata masin na pen report. Sotra ay paan po na siya kamakit siya Senator Net. Miya karyaman pen motion. Karyaman. Ito masin na ba? Wagi amia karyaman pen motion au taipan reteng tiar masin pen report riyasak tuwa, labi niya riyasak tayo. Karos mautung kamakito masani ay Pwuhng masani show kamakit paitar tayo reteng tiar masin pen report. Karos mautung tayo sabulman kita report wot masani ay Pwuhng masani show kamakit paitar ok tayo sabulman kita report number riyasak tuwa, labi niya riyasak tayo. Betok Mr. Carlos Plato. Theater report, Chief Clerk. Standing committee report number Tilisa, client Riyasak Pahrek, Mepit. Nomination of Mr. Charles T. Johnson as Legislative Clerk. Standing Committee on Judiciary and Governmental Operations. Kailangan Chief Clerk, manpuna sa Chairman and JNCO, Chairman Perez. Kailangan Mr. Speaker. Kinsaon mo te event baron kita kamakit kailan ka masan ni sabulman kita standing committee report na Legislature level niya riyasak tayo. Karyaman. Chancellor mo kamagito, karos mautung kamagito, masani ay Pwuhng masani show. Pwede kamagito ay paitar, miya masan pen report. Kamuhi Chairman Perez. Kailangan Mr. Speaker. Mr. Speaker, sebelum kami tian cian ko paroyangan nan orang-orang dan mana government o kami ti parowan soal kape mong boyagi sansalang kami ti me mana government yang waray nan legislature ni Sir Pierce Sumber Bicycle September 1983 olel ranwat niya kaya na mo to masya ko rin ng robot ablinduan abolban paitak pugat sa madahil kamiti itar kila o recommendong umotwat dahil sa bulman kita manakap manet doon ay paytay long ng speakers communication ng Basilu level niya Riyasak ni Basi sa Glamaw manakap manet we are acid loud tong sa matay office what o kami to report kami to recommend umodwat ang kak sa bulman kita re-nomination and Mr. Charles Johnson and kak uyat Chief Clerk and Malwood. Aymat, kailangan Mr. Speaker. Kailangan Senator Perez pwede kapese pen report. Miyata masin pen kamuhi Senator Simon. Kailangan Speaker, imen pagi kaum itong ay tuwal sa katan kay Buniwaw, nakapatrong sa pulmanin sensalian nilang. Dan walmot imen patrong wonkin kamuhi Vice Speaker Floor Leader. Honorable Member Kang Koros, imen wonkin from Pohnpei na katrong try ang kalari o piliyang paypayan radio. Speaker, ipilmen yang kasalita itungol ututang sa pamamay Pilipilang Chief Clerk. Ang kaksansal na korong-korongwat ipimpak kita kay patuan yang iwasa may ipil kasampal ki lalapot me itita sa pulmanti.
ina na ipit puria mo igila po ninduan mamaur ara masking kalap trangsili rapagi wasame sent mau patriyo Mr. Johnson tuan essential murina naksang Xavier naksang school taken iwasa patuto tatak legislature sanger ang so me karatanan molwat lelto parwat ito wasame patriyo essential me pilmiya pil wasan tatong koy me mainele selatok miyo pil poi mo pil miyo ap plata me amor pan tepotong pin ko ko sel tan pampe kareta nani kapungki song kubur me ol manet tualengi kada speaker kamelle me yanane yang patuan ta itu wal tutong namani pagkak sensan na ro talaga ng speaker Senator Simon Mamawal, Senator Simon, ay pampo na si Senator Simna. Kalawan speaker ay tungal sakartang kapeng ong samatray lenilap pagiranwat singakan maur miye kapretong wasaksit wangkun commifies floor leader honorable members karusian imen pilbadrowan ay tungal utut ang kaksansyal siyang ni ay trip to wasaksit ay wiya member ng 10 legislature Shooter tron to talk me ipatruan me duwete chief clerk. In and out nan song chorus me pitch atungal pupo. Ansyo me yanane me kot ejurebil mantasang euran. Mun minute tepe tame yanane u epolla. I song tron to talk me kutaila nane buang kakasaleta me ipatruan atungal pupo. Ito ba mieksin sa payrairen matmataw me pit Siang kan, siang korus penai jungal cenak tetok mak kesampal, puitan tetok yang kesampal, wen sansal me aramas mono mengutaiban apali ranut, kak, patruan, o siang korus me pit puko, kakuya, kalangan speaker. Senator Simina Mamawal and Senator Simina, may I mention the report? Sila masih naben report ay pan po na siya kamagut sa chairman and chair ang kota ang rutung ti masih naben report koros mau tung kamaguto masani ay Pwuhng masani show kamagut paitar koros mau tung tayo sa bulman kita standing committee report number silisak lebenyal risak payu masani ay Pwuhng masani show kamagut paitar o tayo sa bulman kita report what isang committee and chair ko report number Silisag, the Minyari Sakpai. May to report? Standing committee report number Silisag line Sakpai, Mepit, Speaker Communication number Robayo line Sakpai, relating to the nomination of Mr. Thomas P. Beckman as Legislative Counsel, Council in Judiciary and Governmental Operations. Kalangan Chief Clerk, Ilpan po na sa Chairman and Chayanko, Senator Pahrek. Kalangan Mr. Speaker Iban padawan pagita itong sakaratan wawan para perotokang kumramay. Mr. Speaker, iman weda motion and child ka katarbo sa nikam di report na basilisa kayo wala penyal risak pai wasapol man kita. Asan salam mau kamagut mamia, koros mautung kamaguto, masa ni Pwuhng masa ni show, well kamagut ya paitar, amia masa na pen report silisa kayo, ya penyal risak pai. Chairman Pahrek. Mr. Speaker, ipulupuli ang robots ki manakap minutes tam Beckman sansan lan robots me all minute tabieta tato yung tabmatay kaliang kawata ko sendet lan 1973 di Barbados na high school. Mr. Speaker, kami padawan dan korong-korong kay siya barawan incing tuwa sa katayban barawan oral latte. Diyan siya may korong Mr. Tom Beckman. All minute, maybe pat kada na di mga minutes. Nakasalayang committee tuwa na educating legislature. Dan Israel namanikan may kumpurang tiyalong. Dan korong-korong may siya patuwan wiyayang ulat ibil. Pagkakita po yung testimony straight from the heart.
Eudan Padoanong Committee members me Mimina ne Mengyong. Tuane Takong Tatogot. Ogin we want a Kakoros when gag accommodate Molebari Exilement. Now the legislature can sang nan answer me accept He will admire Tom Bagmani Padoan. I am the best legal counsel nan drafting in question nan Pohnpei me Padoan. The speaker all minutes Pwuhng kata ni ya peace corpsman. I will Padoan me the nickname nan wasana kausan piletin sound. Ane chukko rei Amet egis morosan. So speaker kamelem all minutes makahonavan maliperanut legislature out pandiar kawan. Kita experience diansum go with Pwuhng about ola Amerika kita tiar kawan. Karde sangni karbe speaker ebil adona committee to one supplement to all Ibaruan Sabulma Poeki all mam and Shombari Sisak Zeklamau. Me Rele Rancho me answered about chapter in Paruanang Israel Sabulma staff can the actual staff can Rangak pain in Chingita Kosanet. The pain can Paluare o mata-mataw solar park o abil Padoan me mimir nan processin air lawyer kay me ban walian o kamelo ka borobor ka me armas pugat pan monti abanan ki ansu mo bukan kag yang right information course bukan kag transition yang nan ban retire. Yan so me korong uya uyang. Padoan me. Kakak tu uya buko perengi. Uya wailar kisian me mau. Sang negara beu speaker men Padoan. Kita enggak. Sabon man kita renomination and government. Masuk tu sama macam tongkan macam ngongki. Obi suai ki kaipak akin poita mo insudaban niye tol male kalan Speaker, kalangan Chairman Pahrek, mag-pray po na siya kay Speaker Miket. Kalangan Speaker, ay tungal sa karanwa bang kupromoy wano ki floor. Wano ki kampakabay Honorable Senators Koros ay tungal wano ki irailakan mayang supay uyalaman ranwot. Palik ay tungal sakar mesik o sakaran ranmao ang buhay pakunan Pohnpei. Maing speaker, niyan sa ume atam kalakalip nan matwalanitan alam may kalip makakapali kanangan matwal kapiku-piku. Akaw naman sa niyang so ibanalit kabaw mo yaman o uyata yangam pagkamanggak sa waspana. Report mo niya ikapingri ap kamangi akayan so kapangarama sa kinsa punta uyame ko tumak sakanakan. Ipatawan yang sign report niya wano ko buhay pa premature ma isuda sign bagi sa utar koros kamuyong ay o floor leader. Itar koros pilkatay. Ab maing speaker, ni may kiyawakot, itar ki and kakapali nomination wot. Maing kaim sakala maing speaker. Mapayang mga brote, ipanitar ki yer ansaw. Iwaw na ki likay labanolo, iwaw na ki kaya kan totoo. Up,
utanana sa wasaga an saurere ibil batuan wai kangi rawat and me a lawyer itar oin lawyer bultak Puran kayan tak kakon lo kayan Pohnpei wewe ketiakan sap kabatayong magatil lolokongan kusunet makaptulong ito o subi pa na buwan kakawit kalwa kusunet ang pinangkaw kusunet irabagat ibarbaduan bagi inulit na kawewe may makayumay ito ka melele pero magnawawa pa ang manginginaw patak ama batuan kakkuya Arupagi ay wong ki ami prong tiya tawal minute iban yang utuk awi man pagi attitude an waktak o makatin tatakan waktak kai deni pato o sudu pato gogi ol riyaman met yang larmo niya yarai pato yang irariyaman met pagi yei kusunet mau ya kalwa ban sakul matan toto hari ibaran kami lele me nan makeup rare cup teban kak sawas bana mele kamu speaker women leadership penutan rapaki yang anola woi irame bil masakom chansal ayatun ma apan sumau yu kabel salet yu lelakap Silbania tuan ma takabel sale tala woi bisompar kaya bang peron cep takap anak-anak itu ke skuli tuan totong kanu aramas rantai yo batuto remain speaker ibang peruan itu dimet sudah pada kutanung ay aramas mauman pelmia itu ngal sautar ambagi uyaban totok iman tam angkat peruan bibil bampe peruan Sudah mungkin wawala pun mangingin na patak. Kaya lama-lama magkasasang korusya tama ko uluya. Ay tunggal sa karata main speaker. Kalangan yung kubrom. Kalangan pa speaker kapat-dapat presensyal. May kuproyema ang women. Essential metodo yang sa karata. May kuproyema po na siya Senator Movik o Pahrek Israel. Kalangan ng kubrom speaker. Muna iban pa to. Ay tungol sa karatang kay Baniya wawan tatang tama kamtiyang tier wawan kung kamu Mr. Speaker, Vice, Floor, Honorable Senator Kan Korusya, Korus mayang tatang sa nang kalaruran wat men wawan ki filmen tatang wawat ang toke amatan te kiti kami nene yang ketail ran wat nan kalari o mga nakapman na ito patungan na tungal lang. Mr. Speaker, yang kami me tom kolokol wealth of information mahutan kasampalong continuation and tatok me iuyawan legislature continuity ong tatong kan matan solat patrol try ipil sojo we kuma mi historic data available on sang first legislature ko tulil rangot ko kusunod kan magtry kang kapakata speaker Kanananak talen kak look back on those kusunet kan magtay lament when kawewe yung katay karabo kan magtay kan wag tala kusunet ipil tami min batawanay sa what statement yung minan report me committee legal counselor pataki yung committee me is in the process of hiring lawyers. This was statement what ime bluyawi 4 years ago. Ime patuan kalalaba ko ang committee ngayon. So what mamiya timeline yung may provide. Putame sang salasang vice speaker ng kapan ime ng kasombal. Tom sambar sisak limaw. Na lakap depot fan lelong. Soto continuation in tame yakulukol nan mga tame in a wealth of information may minore. Or yung kasampal timeline in hiring of lawyers taylan pil kongongoki o kamatangayang pwede utan tay pananane tat replacement kan niya ay sa umatang
aman riyaman desilman en ka contestati tom poeki information kan me kolokol ren ka kali sangre o continuity and me and to talk in legal division and legislature kalangan ng compromise speaker yumimen ka batayo Kailangan Ma'am Senator Movic Mawar ang mag-uprain po na sa mga Israel kan makawatan hindi maray. Commission Internet. Kalangan kami speaker. Muna ipatro ay tungal sakar misigilang kay puneban kuburan na nilap kauno court. Patang sabul mo yung matungal sakaran kay puneya wawakan may patro ya nilang. Nanwasan wi alam tungal sagaran waon ken kamoy waon ke vice speaker floor leader tungal waon ke honorable senators chorus Pohnpei met tungal waon ke lukin lang so waon ke nasauranu o yang amoy sirisokan waon ke nanpei o yang amoy oloisokan wawong Israel kan mayang taweta wi alam ranwet patang kamu yo ke pause ran mawen kapengo kapai ong Israel kan me pepeyan tipson wai kan men kapese kan lelanan wayo po yimi patro antiarata me magen wi wayaw patang floor leader o honorable senators kan waon ki Israel kan mayang traweta wi laman ranwat mesokapan di namaton det kiti humanitarian bill so nesaki ulapulapan mo na iban patrowan tola kalanganan kuramail yang patrowan kuramail kan hapun melel Committee chayan ko o yang kasaleta kasampal ben nominee isodo rong asang te isodo rong asang legislature nan moin district legislature o leleto nan moin state legislature nan moin trust territory o leleto nan moin constitution apu rong asang lawyer kan and FSM Congress में रगनियां ट्राप क्वेश्चन ने आप रसोड्रे पारगियां काक मरे तुंगालन के सरकारनी नामनी में कटाइल सो बाय कटकटियां सुखसर कापेंगों चयन को कमिटी ये बिलमनियां शायर प्लान वे गमा प्लान एन कनेने wiki replacement and mau tu etre ta mau sang kai te ne tang pandasang ma tam bagman apa liang trial question net pargi abgri isak and ko sukule ta isngekan me ban ka gan Willianti o tangi abgri isak te marara sang Mang Mr. Speaker and Patrawan Sansal and record me legislature in Pohnpei clip me react sama legal council Entertaiment the Entertaiment can draft question it resolution or so on taken a leadership and bill track o apaliata kanayang moment manpower human resources non-Pelian LC. Mientras Israel hanso wat me nominee kakan kayaneta peran kakan bil Willianti o nene pesang nan pungan committee kan Israel kan makakan uyakusenet. Eri itungol utu trong nominee o bil patrang chairman en chayan ko pagi Thailand kamanala ong nen wake up pinin ko kusenet ke sakeo iban ka kosem ban kakatre I kem chaklan term ma ban yang papa I met nearla my Mr. Speaker kalangan kami Kalangan Senator Net Senator Net Mawar ayon po na sama Senator Simon
kalangan speaker kasapalay tungkol sa karatan wow. Speaker imenyang patuan ay tungkol tutong report na mirawat nelalang namin Speaker kaping kitolul kupurakan koros besen salya imen mekut me imen kaya ng kupura mau me song totok tuamet bukol Legislative Council agis waksang trial lawyer agis waksang are ikamele tolu le matmatau me mia me kitela nana yer pla rapagi da amana ramas me pan kak and train ren tom pacman nan korong-korong me uyawi speaker ipatuan yang korong-korong kuy kay kusumpal ki tamsan-san I ando ma plan pan song talk ng American Association of Legislative Councils Pwuhng kak tirada aman lawyer me pangkak porado sawasa masu pangkak tirada armas pangkak tirada apmiya kuburan legislature Entertaiment tatang di local hari main I direction me main mam magtepen tatang di local ap magtel ban tola ni uyabaw mainele alalta naramasu anane nagiskarwaru wagi kami essential sang kuburan me soton me wagi ansauta me kot palelang tam ap tamek tel mangi wal manit aksir mana kasampalen dam Mr. Speaker o member ko milaturan wat mo na itungal pakpak main tayo telimaw manane drafting resolution ko senate sangenan sampungan April met imun April let imun February then met second polta irawat kasalayang kita essential me utan manpower anana ang palian drafting ideas main tuntutan ang sawat kak rukpana apon kak uyat kau na patay ang kawiyat tuntutan tela nane sang skill memia ang sawat hari mainile ira memia syutra man pe kasal kime legislature wat anane to ap main me ira magtay men pasal dirawat me kita harus recognize me tom le kay labalar o anane kau na patay and mia o malwat mainile I inang memian intuan korong memia tom pil pamparan ki sawasa ma mia local magteka tirata entertaiment Ria imen patuan register ng record imen pilpakin ng malu ni kuran malwat kailan kak sawasa wal manat mainile ang last term wagi mele essential me pen work me esla kak uya ta doktor me kuya ni ansau kan bon hari imen patuan essential try tungol utu tong tom o imen patuan uya ta kamukit ta de robot usus kila Kailangan essential mau kamagat memia ang magpupuray ride may kay kawatan ni Maray magpupuray clamor pro ride tutuwat kamu Senator Carl Kailangan may speaker munay panjang kupurakan ain kak padyan sa punmumi sa karatan kapeng kay paniwaw may patoyer nilang patang mamut kasampalwat tungal wala pan kupurami wan kemeled vice speaker floor leader Riya Honorable Senator kan koros ipil patyang kupurakan o kasama wan giral kan me patyang dahil me floor leader sa Kadkadaur amon ibang patoyang nanay tungal event kapadapat ay men pata mas talaga isinin madilnim o pagkukupurakan ang kasama paduton amen all kasampal so mas and when madilnim mapatyang dahil so uligan nan palap o men pagkakadalang kakat kiyang ulopolop kalangan may speaker o kalangan din kupurakan pwede wow may miyayar to ka so uligan nan palap I kabeng kawit kan koros memia ele may utan sudah pe kasal ang mabin namin ni silmen mele long term
ikabeng ke Cairo irin momot ke sembal wad yaban momodai la kambali mawal menit ban sola patyang kecil buat ke kara besok lebih-lebih o kubu-kubura yaban momen lawyer de so sa wasin kosenet makakulianta ira yumi men padron when salary magdai kolokol yang buka siluwat magdai serban bugatala kaya bakasig memia makakpatu to menuya buka ka sampal bukat oriente te menan robot dai sudah sayar salary o ni robot wada panala alta en sansal me Committee on Finance pampado yang nan eu tata oktoror me ban sayar isaben buka ka sampal siluwat I kabar-kabar ke me छोटे में तताक legislature o kak pata legislature orang puka ka sambal siluwat apuan salary mer chungalan granwat pan malawlaw me banitar ki o bil ban sotre layang atay kak luketo irail me sabulman ki de chungalan ki koy ka sambal pukat aray chungal puko rasyang terak-terin kambakan entame chungal puko rasyang tatak me AGO irai lawyer cekan ken pagi sama government isa barail tigidiksang irail ko rian weren kubu-kubur kalen kak kedia nan sa matail tatak ken kamau yala isa pen puko ka sambal bukat o dai kad law rapagi irail makakulianta all siluman ka sambal wad lakam bali may rai ma sola pateng kedai o I kapeng ke kawin memi and man Pohnpei rob neyan wiawi and man Pohnpei o masoda kedai langala lagi kalangan my speaker regional iran kapadabat Kalangan Senator Carl Basular, Mawar Senator Carl Evan Pona sa Senator Edwin. Kalangan speaker ay tungolon kan kami vice floor o honorable member kan won ki rail kan mayam patreng train mission ranex and chamber what Thomas ligi bo Mr. Chairman Mr. Speaker mo imen kayo imen express try support ong melen nominee silimen of melen Mr. Beckman main essential nani rail itita silimen what main Arail 10-year legislature mabil kayong waray. Arail bil wewegi arawanila uyaban pukokan me irail sapulman ki tatrungalan ki mayinanan lap. Ab main tribal ler irail me tribal jado pulpula. Tribal mamala o tribal anane transition period yo bukan kau kan kaunopta anso yo me main Israel all siliman kasambal pan kakatre en kaki lasang nan puko sang ni pain Israel pilibil te sang ni songan iretrikan me bang kakatre en porata Ongan suwat Mr. Speaker men patron kamelele me ong Mr. Beckman kamelele me when wealth of knowledge me tungalen ki amelel ong pukon LC ni pain kawait me position in LC agis wuksang pukon lawyer trekan ni Senator Simon Casaleta buki utana rail buko more or less an architect ong supplementary kosonet kan metan kipe kosonet kan koros metan irai lawyer trekan pang kinta talk sampai ere main ong opal pen tesawasapen nan office work sansal mo me trial kaiti trial shodre songon ka skuli ta ni trial me kai essential mo me mia me kai try ka skuli ta nan ansu buko o bilal ansu ma poi ban so to mo
amoin atay liability in retain paying supplementary lawyer the Israel kan mepan men apply on position in legal counsel on legislature wat pa nagisapal are ibatang kupurkan korus sa wasaban legislature inanen anan lap on pelian LC nan administration naglaro tribal luyang sumaw yo mabilalayang tribal kapalela atay kakin ayarta son sa was mamaw are Mr. Speaker mo ini imen patrang kupurkan korus ilmen yang utungta meleliti tasilemen sanjalme koyak me Israel possess on respective field me Israel iti yang lole moin ongan suwat moin sudametan mausa ap moin an suwat tribulana romau Thailand kak kayane ta Israel kan me pangkak and auteta pukokan ansu me Israel kan ban situka kan uya o kakoya ki Israel la nan ko bukon belel LC einenen ka sampal pelian drafting moi patawang kamelele me uksang tama mia o tama Mr. Beckman bil kaselayang committee ram korong uyawi me ebil ansuwa chapter delegate responsibility in drafting on Israel staff in non LC reimet me men yang patrang o bagi Israel yang utungata iti tawat so kamanalap wa Israel kak tawla o nan tatokin nan tiyan tatokot kalangan Speaker. Nangan masular sang Senator Pwuhng may premier motion yung Thailand rutingti masan ben ni rawat may kuproyen po na sa mga motion o po yung miya karyaman pen motion o Thailand rutingti masan ben standing committee report nampe silisa keo lepen niya riyay payo harus mautong kamaguto masan ni Pwuhng masan ni so kamagat paita tayo rutingtir masan pen report harus mautong Thailand sa bulman kita standing committee report ng Basilisa kayo lepen niya riyay payo masan ni Pwuhng masan ni so kamagat paita o tayo sa bulman kita report wat ng Basilisa kayo lepen niya riyay payo sang kabitin chayan ko ranut may the report Chief Clerk Standing committee report number Lisa Kriyaw line payo mepet promotion relating to copyright infringement Council Meeting Resources and Development Alangan Chief Clerk Sansal may report what pan report out siyang committee in R&D Entertaiment Policy Chairman and R&D Senator Edward Alangan Speaker kung kacang kupuri men pacuan pagiyay cingol sakaran wow kay poni yang kak pacang sabol mongume kung kacitar cingol wow bang promi on the vice floor honorable members kano rai lukotokan mi yang pacang rai magacito yang pacang uya kupuran rani Mr. Speaker may pacuan yung motion maluwa cengkak sabol man kita standing committee report Lisa Kriyaw lebendial risak payo Ariaman. Chan salamat kamagat sa Chairman and R&D Karos mautong kamaguto masan ni Pwuhng masan ni so pwede kamagat tayo paitar may masan pen report Chairman Langan Speaker pacuan kaya sa balay cingol sa karan wow Esansal may standing committee report Lisa Kriyaw lebendial risak payo we have floor motion you the assignment you magumgach kiyang sabol mo committee in R&D when song and check melel protection in indigenous arts and knowledge mabit anti-corrupt uros ngis o songkan koros me yawisang paywatch the copyright sansal me sabol mo mi committee in R&D luka ito assistant AG in FSM Mr. Chun Bakalang to yang aki state AG Miss Aizong Parensong check belel ire ta assignment mo kumkach kiyang sabol mo committee in R&D tama sansal sang
Assistant FSMTC pakalang to state AGI som copyright kasi nito jurisdiction patch FSM. Ari recommendation patcho sang AG manage state AG o assistant AG national government. Resolution and sang mall watch anggak melil ewang FSM Congress porangak kuya kelangata uya pegan porangak protect melil traditional or cultural ways and melil aramasin pay watch the nation watch. Speaker, mo na ibang kaya rachingol report mo cha even kabese yang melil committee na RNT rambilyang kachkita kupura rail mapit report watch mamye iran sawas ni mo report watch pachawana oyawi resolution yo bomol watch and kak sign and carry weight sang mol watch ong melil FSM Congress. Ni mo match kailangan. Kailangan Senator Edward Kamuy, Senator Simon. Complementary. Kombal Lebanon Show, Taipan Kombal Lebanon Show.
Dahil sa pala, rog tayo katkat na at maasin na standing committee report si Lisa Riao, Lebanari sa Pwuhng. May ito maasin na report. Speaker, Pamoy Senator Perez. kalaham Mr. Speaker, the kapeng report niyo wewapenan and komarin Lebanon siya. Ang nagarape wa yung karoon kita kamagwit dan ngak saban man kita standing committee report sensale. Dahil sa lamaw kamagit kaya rutung tiyo sa bulman kita standing committee report si Lisa Riao, Lebanari sa Pwuhng. Maros mautong kamagito, masani yay. Pwuhng, masani show, kamagit po itarong tayo rutung tiyo, masani na standing committee report. Maros mautong tayo sa bulman kita report what, masani yay. Pwuhng, masani show, kamagit po itarong tayo sa bulman kita report si Lisa Riao, Lebanari sa Pwuhng, sang committee na rin. Kami, Chief Clerk. Standing committee report number Silisa Chilula and Risa Pwuhng, Mapit Cabinet Communication, number Silisa Pwuhng and Risa Pwuhng, sang Committee Committee on Public Works, Transportation and Communication. Dalangan report lang sa committee on PWTC, karateban po na siya. Chairman Leben. Kalangan Speaker, muna ibang patrok ay sungol sa karatang kebo ni kalangan pang kuburan ni nilap kaunukot. Imen pagita po yan patreng sa bulmabong kebo ni wow lap na tuyangar nilang. Nang wasakiset, wang kikomoy may Speaker, Vice, Floor Leader, Overay, Honorable Senators kan. Wow toro rong koros, may patreng katrail ng gallery, o koros may pipiyan, may kapesegan. May Speaker, iman ni wow karkarak, uyata kamukit kailan ka kuya lamalam ki standing committee report ng Basilisek Silo, Lebaniyal Raisak Payo, Kariyaman. Nandiyan sa lamaw kamagit sa Chairman ng PWTC, koros may utrong kamagito, masani yay. Pwuhng, masani show. Pag kamagito po ita, miyan masani pa, Chairman Leben. Kailangan may Speaker. Kaysa pa, Lechungal Wow. Speaker, Standing Committee Report ng Basilisek Silo, Lebaniyal Raisak Payo, may tanlong inangin sa Buliman Governor Communication of Silisek Payo, Lebaniyal Raisak Payo. May recommend ni Tita Mr. Pohnpei Isiel, ang member ng PPA Board of Directors. Speaker, ibang patrawan pagita may ay tungal sa karpan or labatam report o pagkit Vice, the member ka ng PWTC, and yang sawas ang wasakan may sutisay. Ni March Payo, Riyagit Raisak Payo sa Bulimawi Committee and PWTC, Patrawan Tolar o Yakarorong ang William Obisin Kabina o Obisin Attorney General. Mr. Peterico Irons may William Obisin Kabina kasalayang committee sa Buliman Kabina inang ang tatawang namin ni ang PPA Board of Directors. Attorney General Pelsiba ay sumtola kateteta may sorted tip toto may namin ni minute tungal lang din ang record ng Pohnpei Supreme Court. March ay Silo, Riyagit Raisak Payo, Committee Uyalar, ayaw karong-rong ang namin ni Esiel. Namin ni Manet itita siyang Kabina Stephen Joseph, non-communication Kabina Joseph Pilkasaleta sa Bulima Kubur, and itut ang Mr. Esiel. Sang ni Caliber, namin ni Manet Rungalanki ng Port Authorities o Management, na namin ni Sewasagiyar Mopil Oil Micronesia, now Met FSMTC Idol o Metruyak Corporate Management on Pohnpei Utility Corporation. Mr. Esiel, we are Chairman in Caroline Island Incorporated. Nominee Esiel will kasalayang sa Bulmawi Committee and PWTC tungol inang and pagita pugawad. Patreng report what yay resume makasaleta kasukul kan o koyokin totongkan nominee minute tungolan ki. Ni March Isag Limaw, Riyagit Raisak Payo sa Bulmawi
committee and PWTC, we are karong toror on general manager and PPA, Mr. Krilly Jack. Witness pilkaseleda atungol utu trong nominee minutes. Mr. Jack will tola patrawan me Pwuhng CIA, MN, Chenden and PUC, PPA, upon mere conflict of interest on nominee minute and Shokan me board of directors pan we lamalam ki issue on wasakan me mi pan ebolpen PPA. My speaker, Pwuhng out of karokan me we are here on nominee minute sa Bulmawi Committee and BWTC kamelele me nominee minute pan sawas law on PPA Board of Directors. Niwawo karkarak Committee and PWTC peki katilapot and kating kubur kalangan o sa Pwuhng kita standing committee report ng Legislature silu lebenya resek payo. Speaker. Kailangan Chairman Le Pen, Pwuhng KAPWARESOU report, try mibinan Masin of the Kamuy, Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, Pwuhng Kapingong Chairman ng PWTC, ibaruan teman-teman ran to Yogdail Bill nasa ni Evan Port member Yogdail paruan utu wasagis me Mie gispay kasal repeat Port ya right term ma PBA Port and PBA Iralian Stacker ni Pahrek bang kusanat makawata BPA sansal me Presiding Stacker it's a PUC me tuan lagi Port Stacker ay ikabing report na niya ito din Chairman report kami nominee minutes pan kagad niya conflict of interest bukay segala committee recommend dahil kag sa bulman kita nominee minutes sang nagarabi Mr. Speaker ang baruan kita motion ro sang timachin pan report sa bulman kita Sila Masin of the report, I found phone as a comagit mamia, tried and returned to Masin of the standing committee report, Silisha Silu, Lebnya Risak Payo. Paros Motum Comagito, Masani A. Pwuhng, Masani Show, Comagit Poita, tried to return to Masin of the report. Paros Motum, tried to Sabulman Kita report wood, Masani A. Pwuhng, Masani Show, Comagit Poita, Roktai Sabulman Kita, standing committee report number Silisha Silu. Lebnya Risak Payo, Sang Committee in PWTC. Kamu Chief Clerk. Standing committee report number Lisa Payo, line Risak Payo, Mapit, Governor Communication number Risak line Risak Payo, Sang Committee Resources and Development. Kailangan Chief Clerk, report wood pan report out, Sang Committee in R&T, Karatay Van Polis, Chairman in R&T, Senator Edward. Kailangan Speaker, min pachuan kesa balay chingol sa karanwaw, min pachuan motion malwatch and gak Kataroboy standing committee reports Lisak Payo, Lebenyal Risak Payo. Salam mo Kamaguto, Koros Motum Kamaguto, Masani A. Pwuhng, Masani Show, Kamagut Poita, Masanabe, Chairman Edward. Kailangan Speaker, chingol, kasabala chingol sa karanwaw. Speaker, min pachuan motion report watch and kupurpurtong committee in R&T. Riyaman. Maguburuin po na sama, Senator Carl. Kailangan, may speaker, iman bago magteka ko mal na banaso. Trial Komal Lebnansyo.
Kat dan masa nampak standing committee report nampak silisak payu nampak dia riasak payu oni tuana ya leti and kak kapur lang committee in RNT standing committee report nampak silisak payu nampak dia riasak payu. Koros mau trung kamaguto masa ni ei masa ni so kamagut poitar o report what pan kapur lang committee in RNT. Major report. Salam, Mr. Speaker. Councillor, I want to say floor leader. Speaker, Ejungal sekarang wau sapal, Wilman pause wau jong relkan melel sultan pala relkan korus me pajang jalan kalori. Speaker men begitu jalan kita kemagu tu begitu jalan place standing committee report nampak riasak payu lebenial riasak payu. Kariaman. Kabrayan nampak apa? Standing committee report nampak riasak payu lebenial riasak payu. Kariaman. Chancel makamagut yumi au yero mi kariyaman pe karata iban pagita Thailand place standing committee report nampak riasak payu lebenial riasak payu pan sabul matai standing committee report. Speaker mereka kolo je. Kamu floor leader. Pilnya jangan memojok jalan kak pil place standing committee report nampak riasak lemau lebenial riasak payu. Kariaman. Chancel makamaguto bilmiya utripe karata'iman pagita Thailand place standing committee report nampak riasak lemau lebenial riasak payu pan sabul matai standing committee report. Makupurkan koros placer report pukat pan sabul mamai standing committee report ay ban po na si Chief Clerk. Child kombal maminito.
Katkat dapat patupad standing committee report riban bonus floor leader. Kalangan speaker ejungal sekarang wow sabal ni wow men uyata kamu kita pergi challenge suspend order of business o corok dia bali bill calendar nampi saktayo. Chancellor mo kamagit sang floor leader. Pwede kami utupan kamagitok try katkat year ban bill calendar. Speaker. Nampi saktayo. Speaker, point of privilege. Kamu senator semina. Kalangan speaker kasi pala jungal Jakarta wow biga sampal ki yang seupset dalam pilkak pun saya oleh showcasement piliang ada yang penan ran waktu samul track sang palger trail ketkia mai ulap-ulapan. Ma ipil kolokol speaker, ma ipil kolokol yet. Kamu senator semina. Dalam pilpon saya Vice Speaker and Colonial Town Council Mabiliang Pahrek Teli Honorable Shanipa. Kalangan senator semina. Miata point of privilege. Mawar ay ban bonus floor leader. O sansan me kamagit yawir o child katkat ban bill calendar o ban bonus chief clerk. Legislature Bill number 6AH and V6AH Legislature Draft 1 Bill for an Act amending Section 3-9A of Cell Number 10L-139-23, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2024 and for other purposes. Only Karyaw Kem Siklang Watawat. Sansan me kamudan ko senet yu me pitata moni met karate ban bonus chairman and moni Chairman Carl. Kailangan may speaker muna iban piliw yang patyo ayun kak kaysa bali sa karanwa ban kupulakan koros pil duguluga jay tungal wawan tutuwa ban kupuran irail ko mabil patyo yang kitail sa wasan ranwan nuwaw karakarak in kak pata Vice Speaker, Floor Leader o Committee in Finance kamagit momot kasambal wajan uya ko purgi kamotan ko sa net ng basic limaw laban yari sa payo LT1 pag kariyaman Chancellor mo kamagito paros mautong kamagito masani ay uwa masani show kamagit paitar miya masani be pamwi Chairman Carl. kailangan may speaker ni oralap momot kasambal waj kamanatar kamutan ko sa nadwa ang watawat KU ni masi isak tuwaw ya kitri isak tayo ko sa nadwa pagi mumot kasambal wadan kak kamanata wan moni yu memiyayer na office naiti reprogram and kak may yang office kasambal wad me wan moni yu me badbadan wan tala walikit walubog limay saksilu and kakanan yang paliriaw KU pit personnel wandala silikit sama and kagpadalang isapen pukaw kasambalan chief prosecutor o palikariaw tala limagit and kagpadalang ananin silok may office wad sa bulman ki ang pukaw kasambalakan marapagi government wad ano yaralap kamumutan ko sa network may sansal bang kupurakan o nuwaw karakarak kapurayang ay tungal pata Vice Speaker, Floor Leader o sa umong Committee in Finance pagkakadalan sa bulman kita kamumutan ko sa network ang watawat karyaw. Kailangan Senator Carl kapesa me miya tayo katkat na masani be pamwi Vice Speaker. Kailangan speaker kalangan speaker ay tungal wow sa bali pero ang kami nila floor amendment ng basilisak silula banyal reyesok payo uyaksan pelari mentor perantata ang Senator Carl. Vice Speaker yield floor on Senator Carl. Kamu Senator Carl. Kailangan may speaker ay tungal wow sa bal bugi ipan piliw patyo nuwaw karakarak mumut kasambalwat and kak sabun man kita Tuyo kupurgi floor amendment nampe
silisak silu lebanyal reyesak payu pe kariaman. Kariaman. Essential mo kamaguto, koros mo trung kamaguto, masani Ay Pwuhng, masani so kamagit paita, mia masani ben flora amendment silisak silu lebanyal reyesak payu. Kami Senator Carl. Kailangan may speaker ay tungal wa sa palban kupura mo ban kupurakan koros. Floor amendment number silisak silu lebanyal reyesak payu. May bagi and kakukitala kamutan ko Senate number isak limaw lebanyal reyesak payu LT1. Ban kukitala sa kumatahil ko Senate moni and tiyan tatawad. Monuwat uya moni yung memot kasambal wat pil kamanatar subsidy ang Micronesian Legal Services. Mewa padpado ni wanjala lop panen pakit. Monuwat kalawat lop sang ni kawid mamiya sang pal kasambal wat ma Congress lupukala subsidy magan patulang rai. Elayang memot kasambal wat ya kamanatawan monuwat. Nan kamanaman ta monuwat kawit yu patolong murin monuwat ya kamanaman ta momot kasambalwat dan kak kasanet me wan monuwat so de tiksang wan dala rianan limagit and kak patudiang office in legal service me patu Pohnpei wan apali ananin service in legal secretary luwa memia boleh bantu tuan dan tuan kosanet mesansal o kosantin Micronesian Legal Services makan patulang nan kupulap awawat dan kakapali ananin office me patu Pohnpei ay kawait memiyang floor amendment silisak silu lebanyal reyesak payu. Motion Chairman Carl, will KAPWARESOU essential sang kamuyar. Mia masani ben kamutan floor amendment. Motion in return to masani pesang floor leader koros motung kamaguto masani Pwuhng masani so kamagut poita tay return tier masani ben floor amendment silisak silu lebanyal reyesak payu. Koros motung floor amendment silisak silu lebanyal reyesak payu masani Pwuhng masani so kamagut poita rok tay sapulman kita floor amendment silisak silu lebanyal reyesak payu. Kami Speaker, Vice Speaker, kailangan speaker niwaw ibatuan Tokyo sa karamumot kasambalwat dan kak uyalam-alam ki floor amendment number silisak payu lebanyal reyesak payu o sapulman kita. Kariaman. Saya mau kamagut sang Vice Speaker. Bagi amia karyaman pen kamaguto ipan po na siya koros mautung kamaguto masani Pwuhng masani so kamagut paita biya masani pen floor amendment kami Vice Speaker. Kailangan speaker may nirariyaw me sansal ng floor amendment what kayo and patuan tagi sentro tapun sentkan me Tokyo kamtigan apuen kakabali sapul mararay tungal puko tatongkan mamia nana iraira nan sawat melikapan termut te tapin termut after tap kuang ni parent monuwat ira karayaw may speaker and patuan tagi sent o tapun riyanan pagat o tapun representation fund and option speaker ni modamot may speaker ipatuan me nan kulakwat niya tibusaw kay mapil ala ler puekis kapal salita la kay me penenain irailakan contoh ko members kan o anana panarapakatan up tata memisut aruban ka kapali ita patawanta kisent puen ka kapali ala tata kan metotok nan o mian sawut ari main speaker sang negara ba yeirari au bukat ang kamiti kan salay sikitan patola po niyo kamiti ang representation fund and speaker kalarian and packet and kaktapun o kem sa kalaparan tatakot ang ananakan mamiya pan te irariyaw bukat ay tungal sa kalatamat man speaker Kailangan Vice Speaker o kapesita kawawapan floor amendment silisak payu lebanyal reyesak payu mia masani ben floor amendment
Speaker. Kami Senator Edwin. Ay kailangan speaker ay tungal wow mo imin kalal bag tray mo tray suap tren kaman kalau tela tray sul up tren kalau tela tak penset ka tray suap alier tak pen ananin kami dio opsi speaker. Speaker. Vice Speaker Miguel. Kalangan speaker. Main essential में चलले मार्केट पेट्रोलियम बोने कमिटी वो के चंदान कमिटी kan वो के कमिटी kan बिल ngalangan वो पेट्रोल संगनी nan Oktober पेट्रोल तो चाटा बुको छुट्टी था अरे इमे पक एकिशन पेट्रोल या वो कमोकित चोटो का एक टाइल कट लांग तबिल कमोकित kan में मकमोकित Pohnpei an sawut ang nito to o makit kan me ikamel me konong kamatigan ng kakto ko patong tibla wali ong option speaker essential me wanakit patong nan tama miyaw ebil solar melelan sawat kulakwa dai tungal sel bil abdang keluk poki sawasen cocokan mebil tokalang sawasak spalla to kabal sali tala kay maaputan imsakla ariay me pagpagwat so baigi momotwat dalam kubur kalangan o paliata pagma miya toto apal pantato kakan mo yawo pay nakuwi mo minto na itungal kami kalangan man speaker Vice Speaker miya masan na floor amendment si Disak Payo lebenyari Isak Payo kamu Senator Mobuk. Kalangan speaker imeniang oto confirm kami sansal uginan kamanamandan sombong nakiro o met tray bang Pwuhng kamanata that kona $12,000 on committee ka speaker ban $18,000 on top of $6,000 yata $24,000 amo imen confirm ta amount ka we entete we uginan sombong eu tray bang kamanata one money walk when tapun committee one o speaker's representation Vice Com ka confirm na amount ka ben lao kalangan speaker Kami Vice Speaker numero mo tray engkak tapuin nuan mesansal ni fikir ka kanene para kong kamtikan wan mepan metapuin ta speaker tap memia pwede nan sombong eu sama me patro irakto trail koros mangi patawan trail patang sangat-sangat makatin ka pala kay mauya immediate family and members o immediate family and tuntutongkan ariay may rawatan kakapali o mamiyalua kelua kanan kakapali ala ananakan mepan mepit soren option speaker nimun te nan parang tatako di makasakba miya kare takaptulungan pakpakut kalangan man speaker Kalangan Vice Speaker Masalar Speaker. miya masan na floor amendment kami Kalangan Senator Pahrek. May baron we have a motion in 10 sa kulman kita floor amendment number please lijak pa ulit pala rijak pa Sarayaman Chancel kamagitiyo tayo ng rutungitiyo sa bulman kita floor amendment si Isak Payo lebenyari Isak Payo o pwede miya utupan kamagutay panpo na siya koros mo utong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagut po ita tayo rutungitiyo masa na floor amendment koros mo utong tayo sa bulman kita floor amendment si Isak Payo lebenyari Isak Payo masa ni Pwuhng masa ni so kamagut po ita o tayo sa bulman kita floor amendment si Isak Payo lebenyari Isak Payo speaker kami Vice Speaker kalangan speaker nuwa ipatawan pag momot ka sambalwa dan kaktak pataro po floor amendment silisak limaw labaniyal riyasak payo yalamalang ki o sa bulman kita Acan sa lama kamagut mamiya pwede miya karyaman tayo panpo na siya koros mo utong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so pwede kamagut po ita ray panpo na siya Vice Speaker kalangan speaker ini motomot esansal ma wa masansal puen kak kiyang waliapan wiwat ani ang kasale kawato o wiapan kasansalakan yang triakan sap
o yu ya Kadkadaur and win Pohnpei ni pespak mapang ya winan winawai. Armang speaker pwede wawata inanen sensal memelap an kakapal kanina. Konongan kak patrok pwede kotaan muni tabil sebalala utan tama konong an kak patrota. Pil kapatrayang mo mang speaker ay tungal sakar mesik. Monistero takamal tianister essential me kalanganin momotuat kamanalat kala lemanen riyakit wen kakapaliata special airfare ong rail kan mapan walian Pohnpei apna ni rail nan so kamal tianister ibatawan kamelele me lukio lelotong kapna me kasabil pakatarang kamu mang speaker me sang national government me pasanapan meta ba me national government pan kak pukoki aluwa ka Pohnpei state arboen kak son o ya pa pukatang kak kosanti ibatawan kamelele mang speaker pwede makit kasampal wet pwede tourist promotion yun ayon kakapalita ay manuwa o patawan sakaray kamu yung mamotwat paki floor amendment silisak limang laban niya resak payo and kapukalang kamtian finance pwede kaktok o kawita to utan wamanan likin ma national government pan sa waski. Sansala mo kamagit mamiya sang Vice Speaker floor amendment silisak limaw laban niya resak payo anasign lang kamitian moni pwede kami kariyaman pen kamaguto ay bilpan po na siya koros mautong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagut paitar o floor amendment silisak limaw laban niya resak payo assign langar kamitian moni. Speaker floor amendment. Speaker. Kami Vice Speaker. Ang kaimsaklan floor amendment ang kamutan ko sa network may pan patawalong. Main Speaker. Nuwaw iman patawan sakara momot kami yung momot kasambalwet. Enka kuya malam ki floor amendment number silisa kuno laban niya riyasak payo o sapulman kita. Riyaman. Sansala mo kamagut sang Vice Speaker. O pwede kami kariyaman pen kamaguto koros mautong kamaguto masa ni Pwuhng masa ni so kamagut paita masa ni Vice Main Speaker floor amendment wat song-songan na pali wasariyaw nan budget panob sin kabna ira kayo essential me wang sinsen me patutang sapulman kabna sailongkan makosantiyangan ken patang nintuan pokok jalanan area bagi ananen sailang kay me ikamelele me sudo budgeted to sudo kasantiap kabnautan panyang iyo pespak iyo micro games yang aki isme panyang staff songkan anana mo ni sailagan niya pwede napali sa kulman kabna patang magitpugat niya uya 8 of state arisang nagarapaw en kak kalautla talarianin tuwakit unisak walu en kak tabun sailak en option kabna ang irakan may sakarki o mamiyay sailak toror niya luwa kabna kak tatong kiya ni tuwan puko irakarayaw may Mr. Speaker essential me one makin kamanaman ang option kabna wen ka kuya soren option kabna nan wasawat Pohnpei state mo we are capital and Winebesam we are international spot you ang pali Northern Pacific tata makin miya metokab singapana utan surita wen kakapali sor o pukokan me kapana sa puliman ki sang nagarabaw katay tapon ki talalimanin talalimakit o ebel sansal memiya masan o kawit me wawo utan surita area sang nakarabo may speaker nyawaw ibatawan sa kara momotwat talarian nen kak patrang sa buliman kabna o karayon kabna representation fund wirang ka kuyaki sa rin sa buliman office en tatak ni kosam o jatan pukotekan nintuan araw ya kabna o karayon kabna iya tungal sa karatan ng muramot met may speaker kalangan Vice Speaker will kapesen floor amendment. Miyata Masanabel, Kamu Senator Perez. Kanan Speaker, ikapen ki kawaban for amendment of miye.
we will get some bolgi won malwat. Kitail we had a tongue came over. Me kitail part one that sense part one option kapina. I ran shitaman the tongue. Ri ikapungi floor amendment me utung and gag boltosang ni option kapina o koreang kapina. When we have some material and check and balance. Kalam, Mr. Speaker. Motion to floor amendment. Motion below Speaker. Essential amount of mayor Kamagit Tagan to Masin Bell, Arata Machilar, Masin Bay, Banpona Chakamagit, the Mia Kaliaman, Polus Motum Kamagito, Masani Pwuhng, Masani Show, Kamagit Paitar, Polus Motum, Kali Sabulman Gita, floor amendment, Silisha Kono, Levinari Shakpayu, Masani Pwuhng, Masani Show, Kamagit Paitar, or Time Sabulman Guitar, floor amendment, Silisha Kono. We had a floor amendment. Speaker. Come with Vice Speaker. Chilton. Come with Senator Net. Kalanan kami Speaker. Kasapali tunggal sakaran wow. Ni wow man patuan pa sapal mami committee and Roshan Mau. O Kapitalang Floor Amendment number Pahrek, Lebanese Research Payo, Thailand, we allow them to use a Palman Kamal. Kamal ma minute.
Try sapal o try kat nan masanaban kamutan ko sunay tayo sa klimaw laban yari sa payo wal T1 o essential mamia kamakatiyo try dan filter floor amendment payo sa laban yari sa payo o pwede miya karyaman pan kamagato ay pan po na siya karos mautung kamagato masani ay Pwuhng masani so kamagat pa ita miya masanaban floor amendment payo sa laban yari sa payo kamu isa na donet Oh, kailangan. Niaralap, kuigi tubag pilmiya yo. Talan limanan limakit. Napaliyata filter anan karwaro ong misinin tia dialysis. Dialysis lima mi mana answer what machine filter में मिये ओलार मेट बावे की टैलबान सलार ततों की मशीन बुगट आप वे की शुमाओ गए में अनाने डायलिसिस इमे मकितुवट करवारोगी इमे ट्रनी औरलाब में मिसेस स्पीकर और इमें पटोंगो या तक कम मकित टाइलर रटुंग दे माशन पे Igor. Sansal memir kamagat yu Thailand rujung ti masin bang mag puro impona si masin na taratun kamu sa na taratun Kailangan speaker ay kapinggi ay tungkol wa kapinggi tama sansal amo sansal nan quotation manang quotation na may yagis sa lalutang kita wagi yung quotation na Pohnpei State Hospital of ship to Colonia Yap Monantoro po mesansale wasame pan ship to Pahrek Colonia Yap ini imenale kawit trade water me water patrola kiswasame sudut iti kubro mo yan sa na taratun speaker nan justification me mia quotation me patron nan last toropo me kuya kay misakpan toropo nan kangen toropo ya kan Pahrek quote to Pohnpei State Hospital Maintenance Department ship to Pohnpei State Hospital Colonia Yap mo imi min Pahrek ma German tag mo ma Wajanjal में बिल्मिया कॉलोनिया या बीटा CEO में रे इवन make sure that the kita sen drop tip show what drop Kadkadaur lo asa kisme sotra machine dialysis patri kailangan na taratun sa internet kamukak kawait kalalabak masansal sa na taratun dame pito speaker Speaker. try kombal ma try kombal
Sinaban, floor amendment pa isak lebenari isak payu o sansal memier kamagit o mia karyaman pe. Koros mautung kamagito masani yay. Pwuhng masani so kamagit poitar. Koros mautung talan sa bulman kita floor amendment what masani yay. Pwuhng masani so kamagit poitar o tayo sa bulman kita floor amendment. Pa isak lebenari isak payu. Mia floor amendment. Masalar, kami Senator Perez. Motion sa bulman kita kemudahan. Agreement. Siyan sa lang mga kamagot mamiyak tayo ng rutong itiyo sa bulman kita kemudahan kusun na isak limau lebih nyari isak payu LT1. Pwede miya amendment kay amendment patrawan. Kemudian kusunat isak limau lebih nyari isak payu LT1 uyalar LT2. Koros mautung kamaguto masani yay. Pwuhng masani so kamagut poitar tayo rutung itir masanapan kemudian kusunat wat oleh tuan ay patrawan kemudian kusunat wat kemudian isak limau lebih nyari isak payu LT1 uyalar LT2. Tayo katlanan ususin ngil pwede karya o kayo sa klan watawatin ko sunod. Kamu Chief Clerk. Senator Abraham, Amen. Senator Abis, Senator Carl, Amen. Senator Edgar, Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Joab, Senator Leben, Senator Liganet, Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Movic, Senator Ned, Amen. Senator Perez, Amen. Senator Simon, Senator Simina, Senator Simram, Mr. Speaker. Kailangan Chief. Essential sebelum matray totok to choose matoko kamutan ko sa isak limau lebih nyari isak payu LT2 usus tua isak tua A o soto Pwuhng kamutan ko sa network. Met mawag tayo kamanala kamutan ko sa net isak limau lebih nyari isak payu LT2 ranot. Speaker, Kamu Vice Speaker. kalangan Speaker, nuwaw, iman pagi kita lang kakatsan ng uyalamalam ranwat. May taong kamtikan ng totoo pro sa pali, wasan uyalamalam ranwat kulakay sa kulakap. Karyaman. Essential lang mga kamagut mamiya. Amonay paan po na sa kamaguto, Chairman kan, miya pa kairon meeting, kamu Chairman Card. Kailangan may speaker, ipiliw kayo sa bali sa karanwaw paan kupurakan chorus. Ang Committee in Finance, sa matay karong-rong, sa kulakaw, murong sa wasan lamot, dahil kulak limaw. I mean, pagkukupurakan, dahil kamalin sa wasan sa balpan na kulakaw. Kailangan ko ng speaker. Kamu Chairman at work. Kailangan Speaker, pakayara ang committee in R&D bajuan chuban na ng chamber mo rin session. Kailangan. Kamu Chairman Ned. Kailangan speaker ni sangon mo mote. Ran kay sa malar. Sabol mo magkamedian Rosyon mo. Kasanay di mawiyal malam. Pan mo rin sa wasan ran. Wad klag ay walap. O may nabang patangat. Kailangan Chairman Ned. Miya pa kayo Chairman Perez. Masular pa kayo sang Chairman kan. Ibaan po na siya kamagut mamiya.
Trial and Ran Maleti o sa palpan na lakap. Koros mautrong kamaguto, masani ay. Puwa masani so, kamagut paitar, o trial kamaldiya ranwa, tropan sa palpan na lakap. Kailangan ng senator ko,